Mına dostlar, janagı internetте ыйлап обращение алган аксакалды издеп жүрөбүз азыр. Аты Боркош деген аксакал экен да. Gerekli produktlardan alып кетип атасыздар, же тарап берип атасызбарбы? Таратқан. Бұл 5-6 та қылып берді. 5 та қошыларын алып кетіп атасыз. 3 та 4 та 5 та қошыларын алып битті. Ha, qo'shnilarga taraf berib o'tasizlar. Rahmat sizlarga. Ha. Assalomu alaykum. Men Atvorskal Taza Qirskidan aldım ekan. Mening atim Murat. Borqosh Aqsaqalдын balasi ekansiz-da. O'sha bir o'zidan bir so'rab qo'yildi atqiladi. O'zingizda da uyga borish kerak bo'ladi. Ha. Bir Qo'yib ko'rasizlar. tamoq ash yetishdi olta, bari yaxshi ele. Bunday Aqsaqal o'sha bir обращение qildilar o'sha hukumat tarafdan, administratsiya tarafdan shu produktlarni jinob olib, anan berbey tat degancha fikrni bildirdilar da. Neyiz geldi mi? Общий продукты жардам жетті mi bari? Жетишти азыр? Үйдө бар, жакшы. Ha, всё эке. Qo'shnilarda da var. Bu айылдын кыйналып аткан элдердин барына жетишти. Бербей койбойлу, мындай администрация жак. Ha. Всё, assalomu alaykum. Allah razı olsun ha. Ha, dostlar, mына ошол Максат айылынын мектеби. Алтынбек. Oh! Mektebin içinde толтыра. Bir pardon. Салаватта мындайына чыгып кетебиз биз, Mına mektebin içine girip baratağız. Öyle. Bak şu mektepte ne gün ödeyim de? Baldarda okutup ilim bергенден башка ачык мына парталар күйүп кеткен. Мына жана сиздер интернеттен көрүп аткан парталар турган жерге мына келдик. Мына достор, туугандар, мен ушул жердемин. Мына Алтынбек экөөбүз атайын кабар алып сиздерге толук маалыматты берели. Продукты жетпей атат. Кандай дегенде силерге толук түрдө мындай маалымат берели деп келдик да. Мына бакта класстар, мектептер бүт бар талкаланып тур, чындыгында эле. Компьютердин күйүп кеткен жери калдыктары жатат. Бул мектеп жаңы салган мектеп экен, негизи. Мына краниктер менен мына достор. Hurmatlı Kırgızistan'ın Zeti Duvarı'nın elderi sadağa geteyin. Silerdi yönetken emeğer bizden Leylek Rayonunun administrasyasıga kelçi olsa bizden emelerge kelbet kozu. Bizden Leylek Rayonunda mafyada öte küstü. Krahavorlar yaşap ömür sürüp atat. Uşulardan bizge kelbet. Yönetsenger bizden Maksat ailinin özgü de yönetkilese de olayım ben.